Nah, iya burine iki ya. oke saudara, ini adalah hasil tangkapan ikan hari ini. Lihat, macam-macam ikan ada. Tuh, besar-besar sudah dipotong. Ini kepalanya ada 5 kilo itu. 5 kilo enak ya, Yoy? Enak oh, 5,5 kilo. Ini udah seluruh ini 10 kilo. Dua. Beli batu. Nah iya, beli batu. Buku, terus betik, cepat, lele ya enek. Ya buku kafe mingan apa? Buku apa saya ember? Nang di jalan ini. Wis go, ber. Ber nang rampung lah. Gimana ngerti Mang? Nang ngerti? Bang siji. Tas nomor pondok ya? Ini lingkup Pak. 11 ya. 11 muter tekan mana laku sama 13. Kalau muter tekan kosong sangat itu sedera kae kuras Sama pitu sing ndi? wah bareng mingan ah wingi Kuras neh? ketinggalan terus dokter. Ya kan mingan aja pacarnya. Yang songo pitu tas nomor sek. Speed 94 terus 95. Sepadan 13 kuwi lah jembatan kene jembatan Trabasan kuwi. Sekarang mau ya, Pak. Kono sih gede-gede banget sih jan lho. Ora mampu deh nau. Iya, banyune sik ene 2 kilan. Wis terang 2 dino apa somben ditaune. Kalau lewat kono rasi guys panas. Lah karena pelas sing ahup bae. Nah, kelihatannya ketemu mingan ya. Kalau cepet rampung. Nek wong oke cepet buange banyu. Jerek mingan eneng sing sak lengan-lengan barang Ora kena ya, Pak. ora. Ditawu mlumbo yang sebelah kono iki kan dawa. Nang sing jero mencolot. Mingannya kali ora kendel lah, ora kaya awakmu mak cek enek lah. Ki. Aduh. Semingan ah. Iya. Ki. Aduh, garing. Aku mau pido ya. Iya kayaknya orang Anu, lele. sentrat, wis pegel ora mari-mari. Aku wis kapok karo Alip kae ning 01 men ki Alip. Pas motong kene anu langsung demam gregesen kok karek selorong. Duh, tak tinggal ditane. Jamal medun. Aku bermedun. Racunnya kuat banget. Temen aku ya lele kali, lele apa ya? Jawa lah. Modelnya kan ya melantangan ini tapi kan beda karo lele ingon ngono kae. Kali ya. Ora mangani buku apa man? Tarik Buku tok ya. Pakai nang sing ngene. Aku demen kae sing sore-sore kae ora entek kok pakane kucing kene. dimasak ya. Masuk lagi dibuang terus. Ora entek kok. Ya wis kucap
kletan sore nulis kaya piye no rasane. Kudune di apa? Masak sore iki awan kudu entek. Nek tekan sore neh no mlenger. Iya lah. Nah, nek sing enakne sekali entek. Jangan tanggap ngono. Hari libur ini saudara di karantina ning jero kebun ya golek pangane ning jero kebun. Asu. Basong lek. Dodol lah. Kucinge wis padha wareg. Bosem nih, Pak. Di kampung ini man sa. Tekne man. Gede ya. Kono tuh. Burung. Lembu lu neng bak lu. Heh? Ketika ada negeri luas kan ya. Heh? Kotanya gede-gede. Manis kursi. Pur. Puro. Pelet. Kok pakan ini? Yo. Apa nih wakir? Ning omah kene. Iya. Anggur anu lho. Bingoni ae terus digedhekne ning anu. Lah lek Bum. buku kan suwi to. Suwe buku. Malah anak buku. Konteng nak. Kancane Iya. Kayak nasi seneng. Kok biji bebingnya ana. kuwi urip, Pak. Aku tak goreng di nasi matang karo mangan. Kudune ya ngerti bae mateng kabeh wareg. Mau giliran wis karo mangan karo sekus. Anu. Tengok. Ngumpani apa, Lip? Sing. Medine ning jero ya? Iya lah. Oh, Di masjid telu. patut lah. Telu. Tuyul ya? Oh, Bentar mau. ya tuyul to bae wonge. Penak pakanane nggur iwak cilik-cilik. Kira mamut bisa muter iki ya. Hah? Cilik wis. Oh, Raman. Tapi nek kus ngono ki tok digesuk-gesukane resik nek. Iya. Anu kae ngerti. Gede kok bilang. Dik kan landep. Digusuk-gusuk nek tangan. Wah, temenan. Wis tambah urung? Wis tambah urung? Apa nih? Yo, Engko sore. ora. Hmm. Nggak penggemar. Ya, urung keton. Kok operasi ya? Kan YouTube ya? Kiriman. Ya. Tutup. Ada orang kena. Tutup mo. Lah pekerjaane yo. Ya sapa sing ngurusi pekerjaane nang sing wong anu kayak melayu kayak beraya cuti. Sini cuti ya. Ora operasi lah. Iki sing ngeterne duite mabur yang Indonesia orang kira nek. Bendarane di
Sana ya, menyelamatkan ikan nih dalam musim kemarau. Ikan cendawan. Hutan tendawan, rezeki melimpah ya. Dan tendawan musim kering iwake asat berkene juga. Ora mengharapkan menemu. Kata bagian. Karet. Berapa bagian? Tendawan nih nganggo ramalan, ramalan kae Enggak. lokasi. Ana sedawan apa dodolan apa dalan kae to. Sin. Wis entuk wong kenang-kenang. Dia nambah. Nomor jono kabeh. Ana sing ngene mati, mati bisa. Nang kafe. Dari jeruk tebus ya polisine Oke. 5.000. Iya, Sing ada ini Irfan telepon. Gimana? 5.000. Kon ulene dhuwit ya. Iya, Ini berat. harusnya ada rokok Indonesia kalau mabuk ini. Iya, Rokok ilegal bahaya karo mabuk bisa. organnya dulu. Tetap dulu. Peres ngerti kok. Tapi ngomong udah organnya sih. Pane ngerti? Maksudnya sing gawe lho. Kayak gue. Yang mah. Ini 5.000 sih 15 apa? 15 mawon. Hah? Juta. 15 juta. Oh. Iya. Ora. Kalau bingung genung mek gimana pas ditulang. Anaknya kalau balik-balik udah juta orang. Gimana? Gimana kamu gue? Iya, ramane dan itu organ-organ. Kon balik-balik orang itu duit orang-orangnya. Mau dute lagi bangun lagi tuku apa tak dulu mantan. Nunggu kan dia dulu. Berapa siapa nih? Ngomongin kan siapa? Ini berani dah. Sama nih sih ya. Sing balik, sing cuci balik. Baterai kon entek. Jabur.